Good evening, whakalawhalai atu hane he tautola tau wala tāla tutupu. Kua manaki tuai a Niue ke whakamoli e tahamaweheanga mo mtakau New Zealand Mint ke he 5 e tautau mo mai ki a Niue ke moa 5 miliona tāla. Koe whakaholoanga i New Zealand Mint ke mai ke moa e whakataanga mai he whatuwhanu Niue ke tālanga tau tupe toki ofa ke he whakasino he ulu he patui ki whiwhine. Kai tohia e hingoa ha Niue i tua he tupe mo mai ke whakaonga i Niue. Ka koe tau tupe nai, koe tau ua tāla mo he fulu tāla, ko mai ke whakafua ke he ua seo tāla ke lauturu ne oko mo he whakaputu tau tupe toki ofa. Pe he tahu kui mai he kautaha, nā kai tālanga tupe e pisini te lauturu ke tuwha ke whakaonga. Ka koe tālanga ke lata mo lauturu e tau tangata kua oko mo he whakaputu tau tupe toki ofa pe he nei. Koe laulohi fōki he tau tupe kua tālanga i New Zealand Mint, ke whakafua pehe nei, mo takolonga i tau tangata, ne totongi tau tupe lalahi ke moa e tau tupe pehe nei, ka maike ni ke whai whakataanga i motu, ke tuku hingoa ke tau tupe toki ofa. Pehe whalua hokotaki fōki ko mitaki lahi maweheanga nei, ke matutaki mo e tūmau e tālanga i tau tupe toki ofa nei, mo maike ia Niue ke moa, taha pasene mai e whakafuanga i tau tupe, nei ke langmatai aki e motu. Koe whakaholoanga nei ha Niue mo New Zealand Mint, kua whai matutakianga e tau pulenga ke whakatupe he kautaha nei whoki toko ua e whanau aonga he tau osi ka watu ke he whakaholoanga koe Outward Bound. Koe tau whakakuanga ke he tau puhala ke fofua mo e whahanga mitaki e tau palana ke iloa tuai e tau whailoanga ke lata me tau fofuanga matangi, kua lahi e ke lea, ne kua whamatapatu ke he whahai fofuanga matangi he New Zealandi neafi, mo e ofisa fofuanga matangi he motu. Pe he tahapalotu mai he ofisa fofuanga matangi he New Zealandi ko John Tunster, koe tau whakakuanga ke mai ke tau tangata ke iloa e tau puhala koe tau seaki e fofuanga matangi, mo mai ke whoki ke he mtakau fofuanga matangi ke iloa koe heingoa e tau mana ko ki sia e tau tangata me tau whahinga hua ke he kehi he motu kua lata ke hiki po ke whakatu mau ke tause. Ke lata mo e whalua tau le kua tupu whakaawho ha koe matangi mo e whalu whoki. Ko takolonga lau tolu mai he tau whahi ke ke ni kua whakaako ke he tau whakaholanga le kua whakaonga whoki whahi fofuanga matangi he New Zealand ke hako mo e mahino e tau fofuanga matangi ka whakatoka atu ke he tau tangata. Pe he whoki John Tunster ke he kehe e tau puhala ngā hua me tau anoanoanga ke he tau motu taki taha. Nā kai tatai ke whakatai atu koe whalo tau ngaho ka malolola he tau matangi i Niue. Kua fuafua atu ke he tolungo fulu e malolo kai hoko ni a Vanuatu ke he ua fulu e malolo. Kua whekehekehea ki ha koe tokanga he tau motu mai whalu anoanoanga whoki. Ko lo tolu ko hoko atu koe tau tangata ngā hua whakatu whano, ma lo tolu mai i whafo e tau mtakau ke ke, tau mtakau takitik maanga ne ko atu ke tau se whakaholoanga i neawhi. Kai ke ko atu ke he whano tau mtakawi mahuinga he motu, tō ki sea kua lahi e fulu ala ke anono atu ki ai, koe tahawala ne he tau whakalaulahi anga he whahi whenonga ewa, ke tau mtakawi ke o atu tau tangata ewa ki ai. Molea e whangu fulu e mtakawi ne kua lauia ai ki he whakaholoanga nei he whahi whenonga ewa. Ko talahawe ia ne takitaki tau ngā hua kai ke malikisi hake tau numela tangata whenonga ewa tau malikisi hake whoki e tau numela ka uatu ke he whalo tau mtakawi ia moe mai ke whoki ke pākia. Koe mena ia kua tālanga tau pāki tā piki ki ai moe tuku whoki whalo tau siniwewe lafi ki lunga ke tūmau e mea moe fulufuluala he tau mtakawi nei. Koe manako he whahinga hua whoki ke whai mtakawi lafi ki lunga. He motu moe kua ngā hua whalataha moe whahi taonga Niue ke kumikumi, atu whoki ke tau mtakawi ne kua mai ke matutaki ke tau tāla tū whakaholo ke he motu. Ka koe whalu matanga hua whoki kua manako ki ai he talhau e Hayden Porter whataitai ke tau isi e taha mā kese, whakafua ika ke he wāfu ke he tau aho whaiungu, ke mai ke whakafua me whakatau he tau tūlisi. Kai ngā hua ngaia moe whahi whisika ke mga honei. Koe tau whakaholoanga nei ke whakaholo ki mua e tau whakawhiawhia he motu mo tau whahi whenonga ewa.
Koe tau ngā hua ke lata mo e whalum da kawi foki a mamnaki ke mau pāpo te hoko e mahina haapelila he tau ka hau. Koe I loa mai koe kawa ne whahingoa koe absent ne kua whakafua ke whale whakafua kawa he motu. Koe absent koe kawa ko malolo ke onanga fulmahiwa ke walanga fulmahiwa puini hiwa e pasene kawa I loto mo koe koloa kua tālanga ki koe Wormwood ko mai ke lauie manamna tuanga he tangata. Kua whai hata ki anga ki tau tangata koe kawa nei kua lahi e malolo mo kai ke kua inu whahanoa to mai ke tutupu mo I wholo tau le kua. Koe tau ua awhe kua lahi e tau whakatu tālanga ki tau koloa kai mo inu kua tālanga mai he Wormwood ke nā kai mai ke tālanga po ke whakafua I New Zealand. Ko tuku atu ke he Food Standards Australia mo New Zealand, whalo tau poa kianga ke ono ke mai ke ni e koloa ia, ke tuku whamahao ni ke tau mena kai nā kai hoko sia. E tau whakatokanga ia mo liu hiki ke tau uawhe mo ua. Ke whakatā ke whakatu mauni, ke mai ke tālanga mo tamai e absent mai he tau mutu kehe. Ka koe tau uawhe mo walu ne kua lahi tupi ha koe tahe tā mahongfuru mawhitu e tau ne kua inu e kawa nei mo kua seiseia ia ke masi. Koe mga ia ne whiwhili he tau ne ko mataura ke nā kai liu e kawa nei ke whakafua foki. Ne talahau he whale whakafua kawa kua whakafua e absent kai nā kai mahuinga. Ha koe lahi tau uka kai mai longa lau tolu mo e whai hata kianga ke tau tangata kai ke kua inu e kawa nei. Ke whakahikua ke rotola tau wala tāle tutupu ke lata ia mo e awhi nei. Koe mtakau spores po ke South Pacific Animal Welfare kua mana ke lau tolu ke liliu mai ke motu ke langmatai atu ke tau manukuli mo e tau pusi he motu. Pehe ke kafu manu ko Dr. Debbie Curtin, mana kolahia ia mo e matakau ke kawhalataha e tau tangata puli ke tau manu ke watu mo e maua langmatai mai he matakau nei. Ha kua nā kai whai tutongi mai ke langmatai ke lebekianga he tau manu. Lai he manako halau tolu ke tātu fo ke tau kuli tāne ke whakahaolanga nei. Ha kua kisia koe molea e ua seo kuli tāne mai he tolu seo katoa he tau kuli he motu. Pē ke kafo ko Dr. Curtin, koe taha fo ke whakahaolanga ko amamnai ke lau tolu ke tause ke lali ke tapa ke tau kuli wao mo tau pusi wao ke plitome ha koe taha mena nei ke tukutuku hefo e taunu mela kuli mo tau pusi wao he motu. Manako ia ke whamanatu ke tau tangata motu mita ki lai ka plitome tau punua kuli ke tau tonu mo e nā kai o viko mo e la tau ka lalahi hake. Kai whakauhoho whakalahia ia nei ke whakaonga i tau tangata inga hoa nei hakua nā kai tutongi. Koe mtakau spores kua manaki ke hoko mai whaitap ka hau ke whakaholoa e matanga hoa ke lewe ki anga he tau manu. Ka manako ke whakamau e tohi ngua amtolu si matutaki atu ki Teresa mo Brian Scott ke Namukulu Cottage. Hana hata tola da wala tala tutupu ke lata ia mo awhi nei. Tuku atu fōke e tau mana tu whakaala whalahi ke mga whaoha puleosi pia fōki ke mga whaoha vekula. Ha koe tau lota momoko ko maua i ke mga honei.